Izvini, izjava. Da li bi dao izjavu o politici vlade Srbije prema Kosovu i Metohiji? Dakle, da li podržavaš politiku vlade Srbije i premijera Vučića prema Kosovu i Metohiji? Ne podržavam politiku vlade Srbije i premijera Vučića prema bilo čemu. Pa ni prema Kosovu i Metohiji. Argument? Argument? Pa mislim da je argument svuda oko nas da ga svi vidimo i da nema potrebe nešto posebno diskutovati. Reci mi, Briselski sporazum po tvojoj oceni, da li je dokument veleizdaje ili je u redu dokument? Jer njime se gase institucije Srbije i predaju u ČK-u. Pa sigurno da ne smatram legitimnim nešto što bi gasilo kao institucije države u kojoj igrom slučaja živim pa samim tim i plaćam porez i sve te gluposti. A sad ne znam baš da li mogu da komentarišem da li je to izdaja ili bilo šta ono. To je politička igra u kojoj mi baš nemamo mnogo. Mi smo samo kao lutke, a oni drže konci. Hvala. Hvala vam.